اویا ورد بین گام ده تخت آوا تختاه ده تخت دریش و چقماق دیرا ده چاندن. چقماق چیه؟ چقماق او کفری هانی گوری ساده دیرا ده گوتن چقماق عين تحت هي او هي بس ما كفرا çakmak na millet me cezire debe çakmak meda çakmak fıkran begu heste çakmak ew kevirê hanî tehtê gewr li hev dixistin arjê derdket digo çakmak çira sade safî ew ya wergayî sert bû pê werga gam bêder bêder ew dikirin dor bêderê ra bi digan wanî hêdî hêdî zîvirandin wî çekmakî sert bû û toj bû ew gama dikutan pê bêdera xwe dikutan.